Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, haberler vaqti studiyada men Alime Qaybulayeva çalışan ve bu son kediseler haqda tarif etmege hazırmız. Qırım bugün Rusiya ile birleşuvining 4 yılını qayd etdi. Seyirciler saylavlarda Qırımga Finlandiyadan iyet keldi. Qarasu bazarda modul avtostansiyasi açıldı. Bugün Qırım referendum kunning 4 yılını qayd etdi. Bu kunu yarmada Rusiya ile birleşti. Buna binaen Cumhuriyetning Devlet Şurasında fotosergi açıldı. Ular Qırım bari vaqealarını tasvirley, emde Rusiya ile Qırımdaki en miqyaslı obyektlerinin quruculuğunu da taqdim etdi. Добро пожаловать на выборы. Расписывайтесь за бюллетень. Artık endi tarihi vakanı canlandıralar. Bugün mında bala referendumu olup geçi. Saylavlarda her şey gerçek oldu. Saylav komissiyası urnalar, bültenler reyberuf için odalar. Umumin saylavlarda Rusya'nın çeşit köşelerinden 2000'den ziyade bala iştirak etti. Мы видим, что сейчас творится на Украине, там полная неразбериха, идет братоубийственная война, и я думаю, что в Крыму, скорее всего, велось бы то же самое, и поэтому в Артек было бы невозможно поехать. 4 yıl evvel Qırım tarixında yanı sayfi açıldı. Tarihi adaletlik yanıdan tıklenuvi ve Tuvgan limanға qaytuf endi kitaplarga kirdi. Qırım her şey endi başlana adlı sergi yarımadamız Rusiya ile kavuşuvunun 4 yıllığına bağışlanğan. Mında 14. senenin tek Qırım barinin vakaları değil, Cumhuriyetimizin yanı tarihi taqdim etilgen. Bu Qırım köpürünün, havalimanının Tavrid adlı trassanın ve başka mühim obyektlerinin kuruculuğu. У нас была задача обеспечить безопасность, поэтому здесь главный был вопрос провести референдум без потерь, то есть согласно законодательству, оно так и было. Даже согласно международного законодательства мы ничего не нарушили. Так что прошли с победой всех и вот развитие Республики Крым. 2 milyon Qırım sakinleri tarihi seçimini yapğanda Kiçik Maşa dünyaya geldi. O umum Qırım referendumunun yaşdaşı endi 4 yıl geçti Maşa ose, o ile yarımadamız da inkişaf etti. У нас двойной праздник, первый день рождения дочери нашей, и, конечно, мы очень рады такому событию, что мы воссоединились с Российской Федерацией. Qırım Devlet Şurasında tantanalı toplaşıp olup geçti. Medaller, fahri yarlıklar berildi. Mükafatlanğanlarının arasında Kizlev şehrinin sakini Sator Numonov. O 10 yıl tramvay aydavcısı olup çalışa. Bugün o Qırım Cumhuriyet yolbaşçısının kolundan teşekkürname aldı. Ayta ki, Rusiya ile Qırımda yaşamak da kolay oldu. Еще немаловажная зарплата у нас стабильная стала. Мы вовремя получаем. Скоро будут новые трамваи. И вот с надеждой такой работаем. Bugün genç Qırımlıların iki bayramı, onlarca oğlanlar ve kızlar Rusiya gражданlık pasportlarını elde ettiler. Bu günü onlar ömür boyu hatırlayacaklar. Ayşe Şulokova, Dmitri Nizavoy, Millet için. Finlandiyadan iyet Qırımga geldi. Olar yarmadadaki saylavlarını көzetecekler. Olar endi evvel yarmadaga kelgen ediler. Iyet 9 insandan ibaret. Oz vatanına qaytkan son olar Qırımdaki haqiqi vaqealaraqta tarif edecekler. Bundan da gayrı bugün iyet ve Qırım hakimiyeti arasında anlaşma imzaladı. Bu emde studentler, jurnalistler ile denişme ve Qırımda birinci Fin merkezinin açılması. Что касается финского центра, мы также вели переговоры. Это очень интересно, это очень интересный проект. И мы сейчас уже намерены в апреле, когда будет экономический форум в Ялте. И там сейчас планируем финскую делегацию туда вести. И также с финской делегацией уже начат работы этого центра. Женевада insanlarının ақ hukukları boyunca 10 şurasının müşaviresi bozuldu. O Ukrayna ile Qırımlılarının aqları bozulğanına başlanğan edi. Bu haqda advokat Aleksandr Moloxov haber etdi. O bugün 10 şurasının 37. sesiyasında çıkışta bulunmağa istedi. Onun aytqanına göre Ukrayna nasıl olsa da bu müşavirge keder etmege istedi. Evvel Moloxov haber etdi ki Ukrayna mahkemeleri bu sene Qırımlılarga onlarca iskler yolacak ve energoblokada getirgen zararını qaytarmağa talap edecekler.
Борчоқра қасабасында Русия қараманы Алиме Абдынанова адына 44-ті мектебінде Девле Думаме бұсы Руслан Бальбек Оджаларнен ве ана бабалар комитетінен көрішті. Қырым татарлар сық яшаған қасабасының сәкелеріні ей-жанландырған суалеріні музыкері еттілер. Біріншіден бұл yollar нақлие ве yol фенерлері. Эвелке акимиет 25 ел девамында yolнен бағылы меселелеріні чезмеді, ве тек шымдық акимиет бұл меселені незаретне алды. Задача исходит из той программы, которая реализуется согласно указаниям президента. Это то, что все дороги должны быть с твердым покрытием. Есть отдельная подпрограмма, знаете, строительство дорог в сельской местности. Вот, поэтому мы как бы к этому идем. Также, что касается освещения, если не до конца марта, то в первой декаде апреля Акмечеть мы тоже осветим, то есть будет с освещением. Акмечеть қасабасының фенерлі соқағы бұл соқақта яшаған сәкелеріні 4 айдан берлі бір проблема қиынай. Құрыжы соқақта балабан чұқыр қазды ве ішіні бітірмейіп ташлап кетті. Бұл вазетте қасаба сәкелері о соқақларынан шықалмай. Жемачылық Руслан Бальбекке мұражат етті бүгінде бүгін бұл ел бюджеттен тыш параларға құрыла. Та траншея, которая здесь была, она очень сильно мешала выходу и проезду данным жителям массива. Жители обратились к Руслану Исмаиловичу, к администрации города совместными усилиями. Получается, были привлечены подрядные организации службы автомобильных дорог. Они отсыпали траншею первым этапом, и вторым этапом, сейчас по поручению Руслана Исмаиловича, сюда заводится щебень, и этот щебневый слой выравнивается для того, чтобы улучшить данное положение на этой улице. Бұғырча қасабасында есе балалар бақчасы құрыла, ама құрыжылық лейхасында балабан ве бақча yollarını бірлештірген пияде кечті қос оғыне алынмай. Сәкелерінің айтқанларына көре олар чамұрға батайдылер. Руслан Бальбек бұйшыны незарет алтына алды, шымды меселе чезілмек сафасында. Значит, сделана тропинка сейчас в таком виде. На днях будет постелен асфальт, и уже будет полноценная пешеходная тропинка. Мы, конечно, очень рады. Қырым энергоблокадасының тәшебісшісі Ленур Ислямов Украин журналистіне берген интервьюда меджлис тарафдарлары Киевде наразылық акцияларына тешкіл етежеклері ақта білдірді. Егерде Украина конституциясында Қырымны Қырым татар милли территориаль автономия деп деңіштірмеселер, олар бұл қарарға кележеклер. Ислямов әмде хабар етті ки Қырым татарларыны сабыры бите. Егерде Петр Порошенко майысының 18-не қадар ярмаданың статусыны деңіштірмесе, олар Верховная Рада тубынде күтлеви наразылықларына тешкіл етежеклер. Олар Миха Майдан чадыр шерчігінден де күчліже олажақ. Қырымда екі машина чатышты, олардан бірісі yol kenarına учып кетті. Қаза бүгін Ахмеджит Николаевка yolunda yüz berді. Зарар көргенлер ақта да белі дегіл, вақия yüz берген ерде ГИБДД хадимлері чалыша. Газсыз ве yolсыз сув график бойынша беріле Қарасу базар районының 5 аран отар койының сәкелері шарайтлер олмағанына шекет етелер. Қырымның ел башчысы Сергей Аксенов Девлет милитлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов иле койге барып, вазетны білділер. Вегерлі сәкелерінен субет кечірділер. Султане Ситакаева тәфсілатлар иле. Хай би хоч газ перед смертю нам провели. Бұл үмітсізлік сізлер. 5 аран отар койының сәкенлері енді 20 елдан зияде газ беклейлер. Евлеріні бүгінгі күнге жек көмір ве ағач еле қыздыралар. Сыжақлық ве онайтлық ақында енді арзу етмейеділер. Қырым ел башчысы яқын вақытта бұл меселені чезмеге вады етті. Мы сегодня по газу вечером будем разбираться с министерством, когда деньги будут выделены на конкретный населенный пункт. Я вечером сегодня с главой администрации точки поставлю. Чоқ бекленілген қыздыру койының медениет евінде пейда олажақ. Мемориет енді смета лейхасына азырлай. Келечек сене ремонт ишлері башланacak. 19-й год отопление сделано. Конечно, все знают, что шикарный зал. Ерлі амбулаторияда есе айры стоматологик кабинет чалышы башлajak. Яны донатмалар кетірележек. Яқын көйлерде хасталарыны қабул етмесі үшін әкімлерге машина әдие етілежек. Разберемся по стоматологии, решим, в апреле у нас машина слегка решит. Кереклі диққат кой спортчыларына айырдылар. Мында 2 ел евелсі темп футбол тақымы яратылды. Шымды о район бойынша 3-ші ерні қазана. Амма идманлар кешірмеге
Зиманеви футбол мейданы yok. Dini объектлерді диққатсыз қалмадылар. 3 ел evvelsi жами құрылды. Шымды ибадетханені яныдан тіклейлер. Реконструкция бутын конен япыла. Моя инициатива людей, которые хотели, чтобы храм был, и с поддержкой Тимура Энверовича мы начали восстанавливать этот храм. Спасибо ему, он большую работу делает вместе с нами, потому что он помогает во всех вопросах. Очень много по восстановлению храма помогают нам мусульмане. Даже деньги сдают, когда мы собираем на наши нужды. Бойле позитив денешмелер койды чок еллар девамында бірінші сефер. Мында ичтимаи муим объектлер ве Зиманеви еллар құрылмақта. В целом увиденное очень порадовало то, насколько межнациональные, межконфессиональные отношения здесь выстроены в положительном русле и как администрация сбалансированно относится и к тем мероприятиям, которые проводят и мусульмане, и христиане. Та атмосфера, которую сегодня мы увидели, так как люди сегодня отзываются в данном населенном пункте, очень радует и большой показатель для всех остальных. Сергей Аксенов Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсы или мектеп вебала бақчаны зиярет еттілер. Сонра Ленур Абдураманов граждан қабылыны кечірді. Ондан зияде мураджат қабыл етіп, толу аңлатмалар берді. Султания Ситакаева, Магомед Нестуров, Миллет Ичун. Қарасу базарда яңы Зиманеви модуль автостанция açıldı. Яңы yollar, шер, ара ве ичкі автобуслар эндіден бұл эпсі Қарасу базар районының сәкенлері ве мұсафірлерінің оңайтлығы үшін олacak. Тантаналы тедбірде мұхбиріміз Айшы Шулакова да болынды. Яны автостанция açıldı. Binanın kenligi umumen 120 metrini teşkil etti. Ken beklev zалы, işhaneler, skemleler, eki kassa, aydavcılar için oda. Mında cep telefonu ve ноутбукны yüklendirmek mümkün. Bedava internet de var. Прекрасно. Нравится, все нравится. Тепло, людям есть где присесть. Нам нравится. Спасибо. Eski автостанция yarım asır evvel kurulgan edi. Bu kızdırıfsız ve sade şarayetsız eski bina edi. Автостанцияға kadar yollar ise berbat alda edi. Rustem Povar 13 yıl Ahmedjit içki boyunca yürgen marşrutta çalışa. Dönüşmelerge kuvana en çok aydavcılar odasını aves etti. Подъезд хороший сделали, асфальт застелили, а то вообще невозможно было ездить. Erkuň Karasuv bazarının merkezi автостанциядан 2200'den ziyade insan geçip. Bu 200'ge yakın reis o Kırım Автотранс müessesenin paralarına kuruldu. Buna 4 milyon ruble masraf edildi. Открытие автостанции приурочено к выездному совету Совмина, который сегодня проходит в Белогорском районе. У нас будут сегодня не только, так сказать, позитив, будут рассматриваться проблемные вопросы ЖКХ, в том числе и транспортного сообщения. Но каждый, как говорится, вкладывает свою толику в то, чтобы жизнь жителей республики только улучшалась. Учляс adlı яны автобуслар шер ара маршрутында peyda oldu. Çok yıllar devamında Karasuv Bazar rayon bir kaç köylerge kadar içki reisler de çalışmaya başladı. Bu için 10 yaны avtobus satın alındı. Яны автобусlarının aydavcıları da nakliyenin keyfiyetine kıymet kestiler. Отлично, отлично. Нравится автобус, и маршрут нравится, и пассажиры хорошие. Kırım'da bu ende ikinci yanı modül автостанция. Yakın vakitte bu bina da Yedikuyu rayonunda açılması planlaştırıla. Ayşe Şulakova, Ivan Yevdokimov, Millet Ичун. Ахмежит коммуналь ходжалық қызметінің хадимлері Мира бақчасында тереклеріні пытамаға башладылар ве территорияны чешы чөпліктен темізледілер. Бұл ердекі чоқсы тереклер енді бүтінлей пыталмасы планлаштырыла еді. Ама мутихазысларының іші себебі иле олар құртарылды. По нашей информации, значит, 133 дерева у нас уходило только под снос и 185 деревьев на кронирование и обрезку, санитарную очистку. На данном этапе 60 сухостойных деревьев уже снесено, остальное в работе. Энде коммунальчылар yollarını tamir etmege başladılar. Шымды ишлер Маршала Васильевского соқағында алып барла. Іште 5 мақсус техника ішлетіле. Яқын вақытта Караимская ве Кавказская соқақларында қазайы телікелі дамарталарны тамир етежеклер. Межсезонный ремонт аварийно-опасных участков мы проводим двумя методами. Это методом горячего асфальта, укладки горячего асфальта. У нас было уже уложено по состоянию на 13 марта порядка 460 метров квадратных. И струйно-инъекционным методом у нас проведены работы, уложено где-то порядка 570 квадратных метров.
Ақмежетте «Вместе мы большая семья» серлевалы концерт олып кечті Оқырым Русиянен бірлешув күніне бағышланған еді. Пайтақтың сәкенлері үшін тешкілячылар парлақ концерт программасына азырладылар. Санада әркес қарт яш милетке бақмадан чықышларда болундылар. Чүнки бұл күн бұтын қырымлар үшін байрамдар. Сержілерні милли ойынлар ве ватан ақында ерлар или ижади тақымлар қуандыралар. Концерт Қырым Жүмхуретінің милетлер арамын сібетлері ве сұрғын етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің қол тұтывы иле кечірілді. Самое главное в Крыму – это люди. Это наш крымский народ, многонациональный, который в трудный момент сделал правильный выбор – Крыму быть в составе России. Девлет милетлер ара комитетінің башы Ленур Абдураманов қайдетті ки концерт халықлар арасында бірлігіні сақламақ ве яшларда ватан перверлік, ғурур ве оз мемлекетінің тарихына урме дойғыларына тербиелемек үшін тешкіл олунда. Қырым Бари адлы концерт Сақ районында олып кечті. Юзлер Жейнсанлар Русия Федерацияның президент оғынде тешкіл олынған милетлер арамына себетлер бойынша шыраның азасы Ескендер Билаловнен көріштілер. Анда 2014 сененің вақияларını қатырладылар. Көрішу вақында бізім левхамызда. Яны Қарақұрт көйінің медениетівінде юзлер жинсанлар топланды. Қырым Бари ве президент сайлавлары көрішівнің эссас мевзусы мұсафирлеріні милдей ойынларынан қаршыладылар. Ярымадыда олып кечкен мұзбет денішмелер ақында да лаф еттілер. Қырым көпірнің ве Таврида yolunun құрыжылығы, Ахмежетнің яны Авалиман терминалының құрылып бітмесі кележек сайлавлар ақында да сөз үрсетілді. Ескендер Билалов Бодиси әрбір қырымлыларға пек мұйым олғаныны қайдетті. Файлер ве жематчылық лидерлері сайлавларға баражақлары ақында хабер еттілер. Мен сайлауға барacağım, Korandamda alacağım. Bala-çaqalarını alıp kısmet etse varacağım. Білесім жемат, сайлауға бармаға керек. Сізлер, епсілеріңіз Korandalарын алып, епсілерін бейрамдай келіп, сөз берің, қайсы күнге қолықта жақсыз, не тежес, келім. Бұндан да қайры көрішув Тузлу көйінің жемесінде олып кечті топланғанлар қайдеттілер ки Қырымда яшап, оның кешафы үшін берабер çalışмақ керек. Эту мечеть мы сами строили, и нам внутренние власти, весь наш народ сопутствовал в том и помогал. И мы добились, мы в этом году уже проводим собрания, делаем намазы в нашей мечети. Так же самое нужно прийти свой выбор, чтобы мы в дальнейшем была не только одна мечеть, а это один из маленьких примеров, которые мы достигли в этом году. Поэтому каждый человек, я считаю, должен прийти и сделать свой выбор. Ескендер Билалов чоқ бекленілген реабилитация қанун ақында да қатырлатты. Оны Қырым татарлар 50 ел Өзбекистанда, 23 ел Украинада бекледілер, ветек Русия Федерациясында алдылар. Я хочу еще раз поблагодарить президента Российской Федерации за этот указ. Если поставить 1000 килограмм золота на весы и поставить этот указ, я думаю, этот указ перетянет. С нас были сняты все огульные обвинения с нашего народа. Поэтому я хотел бы все-таки призвать крымско-татарский народ подумать хорошо и идти на выборы. Если мы повернемся к лицом к государству, и государство повернется к лицом к нам. Все зависит от нас самих. Сайлавлар март 18 күнü яни Қырым Русиянен бірлешкенінің 4 еллығында олып кечечек. Бұл күн Ярымадада 1164 сайлав бөлігі çalışacak. Қырымлылар Русия президентіні ilk sefer saylayacaklar. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Мартның 18-інде Ақмежет Керич Кезлев Алушта ве Ялтада бедава Девлет жематның қлесі çalışacak. Қырым Жүмхурет башы Сергей Аксеновның бойле эмірі Акимет порталында ерлештірілді. Троллейбус, трамвай ве автобуслар бедава олажақлар. Оларда мақсус мартның 18-інде юрыш бедава язысы олажақ. Бөлелікнен бізім ейніміз соңына етті. Шымдылық бұл эпсі малюмат саат 21:30-да кележек хаберлер информацион программасына Нариман Тарсинова еле қачырманыз. Көршімек үзіре сақылықпен қалыңыз.